West Mogrango mbuyamole naende noanye tore samabe tugato kwana ni gambu yamone silita lenya sai mbuyamona sana abantu bami omwako minto Professor Sam Ongeri nabara ibande nduyane Richard Onyonka nabara ibachira totarachaka kwalemia mwana minto Senator Okomo Mogeni ngireli bageli litangani mbakire mwensi mbuya mono unatuacha twenzigaiga ocha kwalemia omwana oyo minto Senator n'abana bamwabo n'umucyoyo Senator ngireli bageli yabene asenche family yaito bantu bomu chumati ya mibonsi musani John na bande otewa pole samangana ya birega na inde kabere. Actually, for a long time, it took me a long time to Mwako is not your father, because at some point I thought that Mwako is your father because of the closeness. Naenda bantu bami ntonte igantara agenda sa maganande kigara jinga kichiachire. Abantu bami ntuba bugirango iga West Mugirango ne family chichire iga n'abantu bami nto nje. I want to tell you very sincerely, I am really grateful to abantu bami nto bagusiga. I am one person who has gained a lot. I have learned a lot kuresa baga kabaito. Nende unatua ba manganano anekana nenge public service. Abaga kaba mugako yumino bono tokwa eniga omuga kongenyo muga kigororarire chinga kichonzi butambe Autual kumera na barako na enda baka bana bali ko tobanga mangana ningi olite buna bono maka Professor Ongeri sukunyo litwale nkwa nende moirio na ende twalenge na eliria paka omugako ulia mugako ngenyo no mugaka kigoro bagatosie kera nyomba bagatudebito kwana niya makonje naye na Kenyo geto ogekara bagatotebinga tumo baisa butigana no ineli tukelimo na ende Senator Nchengo de uno mano minto while I'm here at home nga abaga kabiribone batimbe bararire umwako linge bo mwali ese group elikurana no mwako unatuwa kwana netia mawako gali batuzikirire nyumba gali tukolije no mwaka kigororarire no batuzikirire nyumba lije bagatodebito bwata na mawako twins njitigante besa abantu abonzi bara nabozubanya sai onyo muntu ojigotoko gosalikendi kuruge ntukilia baka bato tebeti apo mwao talinje awudra bisamone yengera abaka bali bato kwanirete enjero mwako ebona toko eniga bato kwanirete njera yobwanchani no bongaini nekisemchiri bato ete buna tubwene de komenya no toko le bintu bito igodam nonye yale kobanga ki I would not have missed this funeral. Genga bunani wete pained up to this moment inga asenga njobanachi World Bank. I was not able to attend the review mwaka kigoro. Boso mwaka kigoro no yomwalenge yesiro yitubu na bono iganya mira. So abantu baminto no yotole sa magana muna aya mabe. Goto kwene nyasaya mbuya mono. Senga njo atoire libaga. Nenda atoira Bible ya babono muno mwako yo. Bato somiri, bato lendire, bato kiniri. Nende bintu bato tebiri tokole, bono deso toka nga tuajire njire ngao. Igoto atoke igoto asira ntutuika. Nende mwano minto sene tango tebi. I am very grateful. I can say here publicly. We have stood together. Tuwabere amunaye. You have stood with me personally. Ina wese rekari bali ko njanda banda abako chakubune nyumba ya ane butuko. I will not forget this. The Tangani, Dribo Tuko, Umwakonge, Raira, Nasimbarati.
wakachanga butuko mwakaraira akachana bachume ba ODM abange na arati ko nyanjira alingi ku Nairobi akaonjokera Suswa wakacha wakakwana mangana makomo ali bakatiana kerwachi kongera DCI ainonyonga. This thing makes me feel very emotional. Mokanga na nekero montolia mogero lia wante binga bono ngabera ga ango banga tolu no mokara ainonyonga mokamanya ko bakani nga banyemoko mubwata ikomongo muzibere jorore ya mona ituga ndoli kuruba mokaboro inu babera ainonyonga mokamanya hotenali mokakonga no wakili uli musani umara toro tiende amolo bakamanya kumbatuka ubu bisobu n'ibintu byonse twabere do kwana ntuna bakristo pa tuna turandiriga ngakiye bono n'ibintu byato kubanga una tuchiko bangenze yetu ikine bitorengere ndoko na barengereria okaya yo butu aiteire kurumaega abantu bakwe kwimemo ibaba ko bange memo pade berero bochoni bondega mane ni byoka era lituko na barengere joka libawa bange mangumane yemero incha sama nananka eso bwenge entiendo que mani mai dabanto ito bara communication rono bole na bazinga tinda kwa nge Swahili nge zoko na kina kwa na matuka announce digana ara kwa na yanka abantu bami inchengwa kera nyasaye mbu yamono na ino monte kera igamba tebi galero igangwa kera nyasaye mbu yamono antongete na ina kambe kagando mu kusiwe abagaka abagusiga onde tayo na raum I have grown na ina abere na bagaka aba na ine ganko bakera mbu yamono mwako ngeri na bagaka bali bande bataliga igo mwako bule bonzi mwaka macho mu bakere mbu yamono no nyine sabali yetu akolere ya siasa bona to kugenda iga abagaka aba na babako na komira kugenda kwachi toto yana korege sa ukende nyumba ketega esa abantu bobwata mangana makomu ye kimira bagaka baturangeria ali bali bakomu bali bon abagaka bagantega ntugo iro toto ige to baro chumwa kongeri bakaigu buya sana no mwako liyo bo monene liyo ndebe tinga mono ramboroko boko ngutwira mate agante binga ramboroko boko ngutwira mate kegera tuarole nyasaye oturagire no twari no mwako antwira mate pamwe ko tebinga genda toy meeting ibere bono tokwana buno tokwana twigiste kugito tumaje kuchaka kutangaza kuchakara chano ali kuchigoro buno toka no nyamo isonde Jumatatu mwako bule nangirete saba akabande bandunye to mwako sikirene sagukiabo kajimorangiri umwana uri mu buzi uri uru ateba tumuligire mwako bura kangiro kagenda bakabande bagandiri ndo kwiro tujikukwana aito kukwana wakaka abande ndire na ina botore yamo iga unatoriga na ina bara yabaliga iga tinko ba blame kende na ina unana katebira no ndalenge serikali omaka ya chakera aralete wali atigete mai gabono muno mwako ngeri myself na bande musene tonyonka sene tokomo nintu bono tutigire kisa kwikyo mugusi tocha gabono kubani tuzokora amabantu tokora kyango abana abaminto maitekero montole no eno muchie sole bona sene tominto muchekero tigire bono munoyo abantu abonsi ibi ayibono tocha kubeya unena bakokorama ndogenda bucha igo my brother Joash nyamo in jetingo ira kento keringo inuna abana baminto neinde inumo maite uno tosika inuna abanta bangaini mulo chinsese ko genda bucha igendo bono muniki kyano tumugirango iga Joash minto neinde babana bano baliga maite nje tinana kunara bongara ngali obwasi yazo namukora ndebe ngaki maite fredi ko kwane bintu byo kwaya no kora garutaka bolimo kakeine I'm not able to honestly, I have to be honest with you. Emesange karo toko twara botambi. Twara na bana iba usiyo mwishimu magara na hara no toko mera na inu. Inu korangiri botambi. Seneta twagamba mwako yongeri de na roto. Otoga na rotora. Karo twa chaito kwa mangana yichiba election ijaga iga. Nchega ko bori tanga ngaki. Egazia ne jino ko support. Ebuna kona kombo kana ga buri chikura bujimbuiko yo ma buji ngonya kwa ibalia bamiru na bantu bande
Bono inu teri nga kimutagete. Choaji uminto. Na yebuye komo nyene ayebuye. Watu tebeti na umuntu deserving kwe msie ya kerenyo. Tuenzi no support no ngaro. Bono actually bali tuwalenge rumu mali tuenzi uzono ulimonga tewonyonga. Na birigo bali tuwalenge rumu mali tuenzi njuwa mali. Bono ntokaira ngaki ongaro aja kwe msia no post takabu atikendo kende. Geko ya rumu chumbo yo manyene nero tebiringa e constituency ngi bayira una already vote iyo. Umuntu deserving ko mu MCA ningo no ngaro. Bono handi katikabera ese você não mudou de dar, cara, que tinha gatete e acabar, você não tinha. Mas escolhi o mundo onde bono. Então não mais ninguém tu era para mas quando eu ajumento, ano mundo nele, que tinha um carrinho para bande bonzi, o iaga ainda bem no acordo manganaia, todo poligo. Você não tá ligado? Abo tu igual não tem igual, ainda actually. Tadi mundo ndo olha de quem decora já estava aqui, nem de nada, deve ter feito matia, na não ndo deve ter. Você vai notar ele vai igual. Que tem outro igual não tem igual. Você que mostra no olho mão dela. Na outro além que tu é sigo. E como você come que ramangana aqui, nganje Fred. Ngina kala kwanjo asiri tangani. Bono Joashi uminto, bono ilo na wabagambi bao kore bintu ilo. Nabere iko, bono ainu mugambi, nabere iko, aba mangana iko, na boko atutebe tiko tuwalengi, na ina wane indi kuwa kore na kikia. Kwa moiro liyo kwa boko, aibu muambisie, anokosi. Eku lera kumisi, nabere njeka mwana. Beso wana sene tambo benadeo. Abo tutake tensebe no kwa hebe njeka biliyo, tobe borongi. Nabali bane bate, umano liyo nyamaiya, itangani, kwenye ujire nga kiombe nga ajikwe lika jubili toka karaza na ine nkababoli ninu na boliti umete yusiti ototeli y'abantu boyene muna boli ninu na boliti mwesi bitole musangerekano abarayi bagusi na abarangiri nkababoli nga kimutagete bate bayaya etsengenjo jubili ya soile agreement ne via masaba UPA PDP Kenya Social Congress PNU Jones ja soile amona jubili tikabaka enda baboleli UPA ye kiaro yo nere banyajira soyi kabaka na montakete iko haya sawa umwana naende mugande bimwe kabanyine kimozi ni mtu alengi muzangerekano komo wata baya abantu beboti linjira barojo umwana uli mwabasirete oto itabene 20 sama tanga alenge umwana nero jikwaye wali baga atabukieta umwana mwana ozo no wali mwadewa. That is how it was. Tokai wana ncheka watayabi kaziane is very simple. No kuma support, unamota gete, is raising a little money to back you up. I provide that arrangement. Ncheka karamu na mawande. Toka genda mangana nyansion. Toka gama mangana yumu to ibere tsikura no yumu. Mokate wanga wono, toka genda tumugati si elinde anyole geroke nero jete court nero te kine petition court kigachikwera. Ona amangana yanda gatia na hago chance nya echindege nechingende boko yana na nemetere. I don't understand. Bamingo abantu bamingo bozo volantari boyo abana ekina kina na te bagurukare oboji tu yani ke to boyana banya banta bagima to karanza ese tuarenge to iwana ngaki Emiake together etamu yere nerenga ebere in fact yere one and less iwa to na kwa yoka to zungu abantu wetu to kubaboko likuruga to kubaira ucha to okora kyamo to zungu abantu na bantu to kubabekera ini bona bana bali na smart mama na wanu bachwa present na kyango ngamwa cheta zikete bami Mota akogenda pastor ndo no olega na ino mwana mwindo jo ashimbi ya wakara wacha na inde I respect you because of that position of principle. Biya wakara wacha iga
kachote bya murabali abandi bami bali muri na wari wese kyombegeringa ki eso okorero bwene na bana bami ndo bali neni ndoko barama neni ndoko bayiranda lakini igeza kukyuma ubusiko tatu banga bana toye bangire una tolika na barabo babanta balunge bakora amasikani abandi bono bayikiriza bakwane bintu ndukuziga ega twanakora n'umuntu kurama abantu mubazugurengera toro kimoko ebindi bono toro kimoko kwarekana ga ebindi by'ukuri totana korora intu tokora amunde igo toko basabira buya nyasaba lende nendo mo ikomo jenu pasta otosabere twenzi tunota bamwe tuzabere ndutweka sabera nonyemba libale ekyombekyo baonjoke baba bantaba ya ositalibo lakini na abasoro yi ukole igaselinga nini amangana haya una muhateba nende Patrick Osarombu yakwana amangana atalinga nejikora chechi wodi moroje jirega jigo itindege goroga ebine bitina kole daruga igesegi nganji ko bujikura gaiga nganji ko zogiu that is what is going on ekiera wana korra inu chikora chi wodi serikali kutumia chiwa sababu na baba kutumia ega roba menye tenga akira lituko nendo wekazi ke tukwe boli no nyemba limole na inu na barabo kale boliga beza jizili sukuru ebona azia bale miteyo abale mejo mebana waka no mabere mitinyene kezizi keregendo echimoko lyane ijanu tele jabantu chibire wone je bana wetane chibeza chibire bakukunkwara o abana baba mindo chibeza chine chabo zine chibeza chabantu chibire moto na tara wale bire chase itoga echi zamtu kamanyiti lakini ukole igaste lingane lingota baba bantu ba mindo nyasaye atoseseni togendere ko bamu ingo ganda isko ya mangano mako ngeli akwana amangana senata akwana warai baitu bonse Mheshimiwa Rai kutoka Turkana ninakushukuru. My brothers Magara, Joash, Kemosi, Mheshimiwa Ben, Mheshimiwa Osero, Mwezibi, I am ready and I'm prepared to work with all of us. The most important thing is tuweke sisi wote pamoja, tuweke umoja wa watu wetu, tuende mbele tukiwa pamoja. Ya pili, ni ama kunayo kwa shida hapa nchi ya Kenya. Unajua nimeona mambo ya aibu. You know, usually people who are on the mobile the reason is because I have respect and I respect some of our national leaders. But now wao wajiheshimu tafadhali. Sasa nimesikia some of our national leaders are saying, oh, we are average thinkers, we are average people and so on. Are we actually average, or Kenya is reeling from the vagaries of an average government? Serikali, every corner you look is chaos. Education kills. Ama demu na bona chake koibwa, una ali koibuli likale bengandara ga chokwa. Boyi woka mulo chama demu koibwa. Na range ndre toka. Isha de go faragazi. Magendo tayo hande kene ngige ndreti obodi mo woka. Tiganda ababodi abantu bamindo. Mona korrega seti notice ga seti di university kwa gajwa kebonyo. Wana korrega seti notice. Ogo dizubona kwa kwarualia na gaje dibirasi bere bitato boya numuba ngaine ba kele chikule chense me bagende yani bagusie tu ababa ligi ni cheka bere hiyo timoba isa kwanja mangana ya bantu bamindo nje ko basaba kamura nje timoba isa kwanja mangana ya wono ujagerero ke tu chako tebanga yaya tu chako tebanga ki kana so bodi mo go singa kitoko teba amangana yeki ombeki nga kitoko teba magana yo mohambio inga kitoka tewa magana ye chindege kitokore ngaki bas toiwana nile tobeamo tokwatrene togendeamo. What we are asking the government to do is simple. Let them do their job. That is what they are paid to do. Leadership in the country, it's so amazing the level of incompetence and chaos in the country. Yani 2 Kenyans are arrested babera Buganda and nobody gets them out of that place. It takes the retired president to go and negotiate there and talk kwa sababu yeye ndiye anaheshimiwa na wale kuwacha watoto wetu. I mean, how much more incompetent can you be, honestly? Ochoni na huo ochoni. So abantu bami ko rema tewega naso edeki umbiya Jubilee na ile bangere tikiti yo kubolie kerogo abantu
minto nale ko basaba moso e Jubilee to kwatira ngalo rogo zo na tali boyo mano minto seneta no mai tenga na yeye ngene mai to nto yo yan ko rali ngi nganora onyo karara la ma go chak rali magana magara nara o zero no wala te o ke mosi no wala na me ya ko do ji wo no na ngore ga ni nu ngi ngene tu enzipi ga tu wange nga kiweka to soe ekiumbikyo tubwatera na Wakenya bande elinde toligie njera yoko beka chikura chetu amo tuchikora wa serikali ingana lyo mali kuna mmanyi to tambe. I will not let you down. I will not let you down. Ani na magani ngazi bogazi yo komane chinze. I will not let you down. We will sort out even baby. Ngazi abantu abegazi ke bazinyito wokumia gozo no numero chembanyari banyari tegazi ekero ali ngo minister of security settlement yali bora kana so eto chombe cheli ko wa 83 omutingi by the time na weto no nyine mbuli ye meta likoibo era matuka abantu bayikireza babo sikera chombe nyomba nenchi mbuli nyomba ibombu ya moroje bamindu nabasorera abantu bamindu turandiyo mulembe turandiyo gwanchani nobomo nende tugikora amaboko aitonsipi turangeria abantu baito space bari all our people wherever they are bacha mutubwate na twezi nonye mbali totali kuiwana Josh ko kugenda nyola bana bali bamindu bali bale kali ekiombe kelike ko bekachianga yero omateringa n'abantu bamindu bali ndo banjite na barako nende tuli ko barama toko basarelieta kigabache tubwatera neamo tokendi insei tubusiko so bonatali boyo nende n'abantu abayabale igo bachiko maite onye goro monto muyo chikwa butane gesimba na bora anyole gesimba ya koromire bono inuka rwabo inchwe s'abantu bamino bale abantu bonzi no tole abo so bonatali boyo wanchire to bala dinu mwande betale mbiri mutinga watano genda isiko oligichikura iba geli mwangenda na olire pakabono genda isiko oligichikura nkole na mangana yengenjo Senator Minto Mheshimiwa Peter Munya Oromo Sanio and the party leader PNU ndu mo woto nyara I mean we will sort you up igomba manye to nyembara bunga mondora nyaro mondoria ninje na inde to yarinde kurusie saati tuchakane ya unanya sae ala to yali baga moto sabera abantu baito ya sabe nainwe